Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Presiden juga kasih Students Union. Usamla Lambok Starwell Marngar. Ulaong badangsyan hakajingwan juga Menteri Rangba Assam Uhimanta Beswa Sarma. Hak ni kejela. Kaladon kajingete bat Menteri Rangba kejela Konrad Kongkal Sangma. Ba baru atli kejela. Kiri banbat ya ke status quo. Henry tang hadin laisngi. Mi penban kajingja hayong kuli. Hak bagi pulit ke Assam kila elektrat ikinar elektrik. Ba penyang dah ke sorkar Meghalaya. Ba ulaong. Bakani ke PI ya ke jinglong arsap dah Assam. Kabaka ketien ke keren dah kumway. Bat ke kampat dah kumway. Usamla Lambok ulaong. Bakamat ke baidai bat uput usam. Hapadeng ke Meghalaya bat ke Assam. Kalong ke berjeruat-jeruat bah. Kaba lasau pendai senam mentah. Hak bakalami iru ke jingi om senam. Hak pasawut ki mensiam kila doa halang pi hak jing syasiat hak pulet Assam. Kum tahu loong bang sorkar jela ke dewan penti kena bahkan ai jing dai ki beri lojong ki besyong rasa hak kaput bat kadai pen buat ya kenuksa jong ke Mizoram ni ke Nagaland kum no banya dai ledi. Pi ke ni kamput kamsam ke ba la sok kedot menta malam ong la sok khandai tikisna. Sok kena tam tali kisna. Kebangi akren nak kapor bat ke jengjia po yung khuli dengan terai kamdai su kasi banakong la jitep chia chwa kibi cakap per kamdai tu mai khot ki phot yek te pus le trip ngrai ka sokar Assam ga ada perubahan sim yek mesim beri polompi usna marcha chho wa samut klaklo ti hadi khndiet kaptang telun ni khndiet benai bade haba ngiyai bet budi ni kam marakam kot tabangi syutit jengkang bang sekretariat ngila cupun sengol alaisin kenti sukar ndiaru habi dai pun nipu usang ba kasukar dia kan betul kelarang ma nimkwa ba kini ke kamput kamsam kan cukut tang ta jing keren nam ta jomita ki chief secretary ba ngila cupun kemau ban cukren sai sukar kalong ba kai ge jing unut kamtam jengi kasang ngila cupun sukar kalong ba sedang no da jing keren jong atlik sukar be cu man cupa tang kita kedan ofisa ngila terwa omba kedai banyak dekataka CM level lomba kabinet kap kedai sukar jing start jongka anda hadin ring yo so wor ban ban kasang baya budin kam sutho ba ki kadon ga jing keren pang topu usam TPE ba ka arkolai terik menteri jong Rangba jong sukar jela Assam lawan sepo jela jungi ban je kendu yo menteri jungi menteri Rangba jungi jong jela jungi ban je keren sepang pu usam ngi pakang tu ki keren ki ombangi hap kat brang yan kene ka marmar hot ni mla perkut no tang tu ko sing dai kata ka dialog proses ye ko kini pen bet pu usam pen continue ki om pakai septem yang lama klah dai ndru trik ke kendu ba pedeng jo kata ki hap ban je buram ta jing yete tata sesko aman caka kendai bandan genu jing jia kendai bandan genu jing persa kendai banora kan nu ko jing ya kendrum kendram ta ki kha artli ta ki different area ki ba kla cukla kedau na baru atli ki cala hendrai ya basosi kelong tang hadin kat nosni kata ka jing keren ni iba kelap thai ba jing jia pu yuli ka pen i ka bo budak sang i plen ko video omba kani gede ska jungi hot kuma ceri kila yada kila pendiang lo jong kada ngayo sngol ki pan ku slan li pula sama ondan long tu ko kamde su i ba kada ki thambot in pe tinga kwa man ong ba ka jingle kamtam ka jingle jo sukar Assam ngi i ba kale double standard koi ka tiang ngin ki ya khulai koi ka ti ka persang ba pandu kum ko lopi kum hisoram haru poi pu tu sajer tikini ki jingjia ba ka sukar Assam kale Jerman ke por nasoba ngim sok lasu nomor ba ka bakhadu ngai i tangani ka wai ka lomba ka sukar juni ka jam pala hot kidon taki pulet dai busin ngi bagi hapan yang sedia ni mla mate ka kada tingi su kentu yo sukar ka lomba habedai berput usam wad pedeng jinglong serius pin pendek atau put usam dai pen khamti ya ka ikhtiar hakita ki bor para ba ki benle la jong kamar kim dai ban chute than ba kti ba jak ye ki namar jingji ko mas keren kata jingji ma pi musa balai hapan klonnya ki rupai pa ma ki kulit yung im sumayo ko no hukum no jong kumno ban yada
Tipe ke Mizoram ke cia ke tur ke siat bersam ke siat lang Nagaland hukum cu tinggal semua ke sokar Meghalaya kalau ada mensim ke nuksan yang ini arti di jela pak kadai kampur kamsam kamdai mensu saja hot ke jela Meghalaya jungi 8 khan nak jela asam hendai kamdai sa pak jela asam kan semua kumisa ya ke jela Meghalaya bak kenca bak jela Meghalaya di tangkakun Regi ini hangi jela jungi ladan lo jong binok sensa kedan lo binok tauan kari kamram nus ka jela ro patsut kaban soto ya kata kau ko kai bagari ben lek kham tam ber pur sa tingi kmi nanti bagani ke jinge kren pur kan sa kan long kan ti bet nak liang juga sang ngila persang ban lek la ka jong ko mo ban a ke jing kersan sarkar me soto mi don kam ke jinge terlang kala dondu jinge kren haki sengi bla lek ni iba ikran us pang kata give and take policy ka sim bar ka ring la kren sai sarkar ka long so ban sim kun no garan Dei bandangam jeliu wati jeliu wai kakam. Tak kata kalong tak kebakin simlang ya kasur jumpa bun pulang itu ke area itu cakap je kajian nak pos nak kipat ba nak kinok senong nak it pat kima kam ni bersuara ba ai bini cakap kan lejisan kini cakap kan wan sekemeria kum kata i ong ba kam pat dei kapor menja keren kata ka sim ka ahin dei kongsan kalong di masoto shwa belum shwa te duler nak hima kam tam nak district council belum papet kandok siap papet kiat kima pokongsan kata poi put masa keran dia poi put masa ya penbet tegunu kulun tiru kali benyo ya ka confident na pobon balang but om tang kata mila persnoru ba ya kini kam kaput ngasoba kini bet involut ya borokat ndai om tang badan sokar bat dom dom sokar kenang ba kan long babet long bijak tenti makin don bon ki makin long jerbet pula kam pur kam samro isoto kama kum tu kuku yunum kemat teteng ban represent nak te konstitusi belong kaput maki suatu kama bagi antar ak nampai ba di ben siam la confident yaki kamtam ki et kima badai iwe badan ikot Islam yang kang ba ta poi hoput ben ya kren kabak khadu bat ka sekarang sam hab ya sei giduler mat pensong rem bat personia yaki cakap putan badai hok jong jalan Meghalaya